Dobar večer svima, dobrodošli na konferenciju za medije nakon utakmice između Dinama i Slaven Belupa, evo koji su na kraju domaćini zasluženo slavili 2:0. S nama je trener Mario Gregorina, trener Slaven Belupa, koji će nam reći prvo dojmove nakon utakmice. Pa mogu čestitati jednostavno na pobjedi Dinamo, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo polovinu jako dobro izgledali po mom nekakvom sudu. Ono kako smo pripremali utakmicu, nažalost te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, onda morate se ipak malo i otvoriti, onda opasno živite do kraja utakmice, tako da na kraju smo i dobro prošli, ali onako prvo povreme nekakva nit vodilja naše priče. Uz to vidjeli se i sami da je dosta novih igrača, mislim da smo startali s jednu petoricu novih igrača, još neke smo i nove uveli, tako da smo još uvijek u procesu stvaranja ekipe u tom dijelu, ali mislim da ćemo biti dobri sigurno kroz par kola. Hvala treneru, ako imate pitanja, slobodni ste pitati, samo bih vas zamolio da uzmete mikrofončić. To bi prošli put na zadnja utakmica što je bila u proljeće, pa ste imali puno mladih, sad su imali još više. Hoće možda eventualno još neko iskusniji doći ili kakav je plan? Mislim, prelazni rok je još do 7. rujna. Mislim da neće, možda još jedno mjesto otvoreno, ali ajmo reći da 90% kadra je to. Dosta je mladi, dobro ste konstatirali i dosta je tu talenta, ali znate i sami da treba ipak proces adaptacije se odraditi, bit će i oscilacija sigurno, ali spremni smo na to. To je naš nekakav put uz nekakvu stabilnost rezultatsku da jednostavno promoviramo i razvijamo mlade jer živimo jednostavno od toga.